enak ketemu. Nggih, 204.160.000. Nggih. Namun kalian sekawan juta. Benar lho iki. Di Palokan. Kesyukuran ke. Kalian betulne. Nggih pun binarak Pak Camat. Pak Dansek monggo dikaturi. Mbak Bejo. Mbak Bejo. Mbak Bejo. Pripun niki Bu nek wakil? Mbak Bejo. Napa wonten? Ya, nilainya 187.770. Nyun. Mbak, salaman Mbak. Oke. Tanda tangan Mbak. Tasik Pak Dansek. Pak Rusdi. Pak Rusdi ada? Pak Rusdi. Ranggi, Pak Rusdi. Pak Rusdi 179.300. Anak sing rasa tanda tangan. Iya, Bi. Anak sing rasa tanda tangan. Lah iya sik tak jolokne. Sampun? Dokumentasi, monggo kalau masih belum, salaman. Oke. Oke. Oke, tanda tangan. Nah, Bugiem ada nggih? Bugiem ini langsung 2 bidang. Nah, 2 bidang Pak Dansek. Jadi Bugiem 1 dan Bugiem Parto Paimin ya. Nah, oke yang ditambahan ini. 189.530 tambah 398. Ya. Anu nek bukur ngene karo. Nggih. Dia malih. Iya mes Tanda tangan. Dia pisan. saya urung kenal. Sariem, Bu Sariem diterimakan ke siapa ini? Putrane? Pak? Anu, napa nih Bu Sariem? Putrane? Sariem. Pak Ginem ya? Minem. Sariem. Pak Ginem. Putranya Pak Dansek ini? Putranya Bu Sariem. Tanda tangannya 2. Bu Sariem ini Bentar. berhalangan? Oh sakit. Oh nggih. Karo bawang. Bu Sariem 140.360. Game 1, game 2, tanda tangan. Ini. Terus bisa 2 pisan 01 02. Nggih. Iki Sampun, bisa. Pak Dansek nggih. Pak lanjut Pak dan Ramil. Pak Sirun 1, Sirun 2. 2 bidang ini Pak dan Ramil. 2 bidang. Ya 1 orang tapi 2 bidang, jadi 2 rekening di sini, 2 transfer, 1 buku. Nilainya yang satu 449. 449.240, yang satu 41.580.000. 2 kali transfer tadi. Pak Sirun. Nggih, lanjut. Tanda tangan Pak Sirun. Bupati. Satu bidang Bupati. Bupati 1 bidang. Nilainya 76.384.000. Nggih.
murah.